Rainbow Mizo Channel Thirtu Te Chubai Ule January Nithum Sangni Somni Le Pakhat Zan Ania Tuna Hian US Lama Zing An Thotan Velmeka Chanchin Thar An Laronda Tak Tak Vaklawa Chumi Longhana Nipa Fomin Dr. PC Biaksiama Thuziak Thar Zanina Haronti Chuahi Longai Thahawila Athome Athupuya Hian USA Fiana Niro Pui January ni ruksang ni somni pakhat Mike Pence apu Trumpuya aphatsan antielo ti ania hilongai thang thuma tuntruma US President in thanna November ni thum sang ni somni a thil fellow zat chuan khovel huapin ngong anai thuidon ngai mai kum sang ni somni kumbul lam atangin China khipuin khovel pum minhan tring mit thup mai phota kumtopa America in thana puibera diabolo hovin namen lovin ma anron lak puina wangin in thanto zonga in bum na turu ber vote teaching pen na saber in man chuana rura ber kota in baina sat ber tum anin anin thannu thanhina po chakjok ni in chuna thu boi chu alakal vungdon chau nimain alangani partilian pani democrat le Republican tekhu anin tertok thial maisia andang lamna ero chu Republican lam Grand Party GOP anti khu a Christian lam ania Democrat lam khu Christian na du tolo khovel taka engkim thazal huo liberal anti leftist anti bok tekhu communism le globalism zongakal kan bible a soilok hun top dona sakol lalram lowin din na turzonga malatu party ani thunga khu politic in dona khuan ramtin hanghong vek don awangle khovel hun nung ani to boxi awangin kaini ram kil khor berami tepo apuya pang atarazurin kan ngai ven lo thailowa khodang hoi thailo lekin khulam khu kan thir thup mai ani hi fian ni ro pui January ni rup Karle nilai zan mai khian America Rural Kholian Congress how to lock me zarugle somthum pariat zanga somthum pariat plus za rual chuan fiana voi thumna nikum November ni thumle December ni sompalia an chinfel thailo chinfel tumin an thukhom le rup maidona thil akal sol palangti a hlom hle he parliament joint session kai khroi tu tur Vice President Mike Pence apo abuana ma kher tiang main anoi ngal nak mai enge muchen phaichu a hoi tur lampo hoi mai harsa khopin aom ni turani a tho puite tha atimuang lo tlat maya tunhaya Republican Party chunga in phatsanna run pui atheng sia ring tu ten atana kan lo tong try sakna te hi engti zong in nge ha kaldon tin ngai tuana po achawai man hial ani ama party mi lesa Republican ta chuan dan puin thunaina ape kangin Biden nola putrama chu president apong turin atho pui senator Lloyd Gohmert tale senator dangten ko thunaina nena thuam chakna vitamin pek antumla chu kotin anlo nol baka ama point man ngai atilo nge ni helam mit mei aven wange ni jok alo narve boxia chu wangin he January ni ruk fiana ni hi khovel metamberin kanlalpa isua local le turaya kan thir thup mai ani hi vote rukhom boina thlen tu nidanga thianglim taka anrorel tu te thangthin khovel sarkar dangten democracy ram thajia an enton naber nithin kha tuntruma anin thanchu aboitanoi mai Democrat thau chuan President Donald Trump chu engtizong po paithak tumin moilo dan lo manga vote teaching pen dan chikima in than le vote chirna ma anla kan soifo tongin mithi to te chanin asing telin vote an thak tirani ti chuan an candidate Joe Biden chu vote rukhom mangin tlingjok angin an vor chuakta ma se tramalam chuan an pom thai talova an thilti diklo zong zok chu man chuakin ko thranga an zual kawa ma se kot lamte nena
an lo in thu rual veka wangin an thu thelu ta chu nol turin an lo in thu rual le vek sia hetianga leinei lutuka ro rel na dik awm don lo ani chuan a phong chel tu jok president Tramapol ta hian engtin nge an thu nei na hi an man ve don an doreng ringot don em ni tin president kuta thu nei na namen lo om chu boina chinfelna na mang ve tura norna ana ta hlea ma se mirin aya trama hi alo do thayem awangle dan angai poi mo wangin har sama se danang taka thil la kalpui zel ala tumria chu wangin January ni ruka rural call pani Senate le House te joint session hian enge hathen don ti angak ve phot ni in alang January niruk joint session malak dan tur eptu party Democrat ho chuan han president candidate Joe Biden hian vote zathum paruk muin atling to Congress khompui hian annem het certified maidon ani antisam eta antran chanchu Electoral Count Act of 1887 ani chu dana chuan Senate le House in khom ma chairman in state tin atranga electoral vote lolu ta chu pakhat khatin ahonganga mipui ma ama puitu nen an chiaranga ti chuan Biden atlin na hi danangin annem ngat maidon ani ti chu an soidan tlang pui ani ma se chutimaya olai chu ani lo mel a chan chu state paruka in than buai awma wangin le heng state atranga in than result ta hi dan lo dewa an state legislature te pompuina telova an governor le an secretary of state ten an mani thu thua an certify mai ani wang ani Tramapol te chet tumdan Tramapol Republican senator le House member henge mozatin heng state buai parukatranga Biden tana vote share hi an pomlova kanla khria anga in thania vote lato zongjong an share khan ne takin tramakha atling veka mase vote share tu official ten dan bochia in bumna manga aruka balot siam chop pon lamatranga anlo nolu le chiam awanga Biden hi vote lemle vote ru kho matling anga an pon tak mai ani kha chu wangin January niruka po hian Biden vote mutahi putrama lama tangten adik lautin an nol don khop mai chu tianga nol ani to chuan an thum huk anga dananga soifeltumin darkar ni soiho an nayanga mase heng soiho na te hian president atana Bidena voting turin thunaina anai don tlatlo trongkam thiama rol rin ringotin omzia anai lowa vote an la don te an hantia constitution in vote laka Bidena thantin thei ani tin asoilo kongdangin asoitlat kanla thir zelang congress a em chuan constitution kalchuan antilo tura ngaila Tramapol ta chuan hetia discussion an nei chung hian in thanna le vote teaching pen ani dan chu afia thayang berin video thalak nen mitngeya mutu te thu soitele fin fiana nial rual lo nen congress ma tarlan vek antum ani chu TV channel tam takin America mi pui lo mu thai turin live in an lo pechok bokanga dik taka in thanna hi America democracy in ngana lungphum ania heta hian US rural call luber Senate le House of Representative mi zaruk samthum pariat tele TV kaltangin America mi puiten in thandan diglo le vote teaching pendan tinreng chu anlo thir thup don ania hei hi rural tu tele mi puiten hena in thanna dan bo chiatna awmzia entirna hun remchang aniang zona omta chu Congress member ten soihona anei zwa enge antiang ti ani an soihona khan an inrem don lo inrem tlan om lovin an zo ringotang Democrat lam ngaidana chuan soihona nei zwa vote an langa House Democrat an tamjok sia Bidena tinna chu nemnge aniang ti chu an soidan ani deuh thup mai ma se hi constitution dan kal ani tat maya a constitutional law anti ani heiwang hian heta thunei ber Biden hian he 1887 dan hi
achelek lo mel ani congress ne na constitution in president thandan tur asoidan chu 12 amendment dan lamatanga ti tur ani thung chu wangin electoral voter count act of 1887 mangin Biden a nem nge thei ani tatlo congress thunai na manga Biden a vote ling tur chuan 12 amendment in engtin nge ha soiti kan thirang soifo to maila ataka manhun anai tiela soithar le thin angai ani ange president candidate ten vote jani somsari an mutin lo ve don awangin he dan hi mantur ani he danin asoidanin state parukatranga electoral college vote tekha nol ani don awangin tling turin vote an mungai jani somsari tin lo ve a asang jokha president turchu ani mai heng state buai paruk telo hian Biden an jani somni pasari putraman jani somthum pani amua heti ni chuan Biden a atling lo zoka atang don tlat mai then khat soidanin tramachu thimai tur nukla chatlo angchowa chua chaw hle tu tekha kan om ani lom ni khoinge Biden a chan thatna tur kong alo memo ilo en teang vote jani somsari an mutlin lo ve chuan congress in president turchu constitution 12 amendment in chiang taka asoyangin Mike Pence chuan congress kuta ahlanang chuta chuan house of representative in president anthanganga vice president chu senate in anthang turani house a hian democrat in member hanga joka Biden chu anthang tling mai don lomni nilo deu house member zongjong in anthang don lo constitution soyangin state tinatranga ayo pakhat zelin president anthang thayang chutini chuan democrat party in sorkarna state an nei tamjok chuan Biden athang tu an tamjok don ani mase democrat lamin state somni anneya republican lamin state somthum an nei tlat sia Biden atan tlinna tur kong akole lo tlat mai Biden lam tangtan thu atopelumam ti an mai don awang ve mase lungai su Mike Pence hian apu trama aphat san dona chuta tang chuan Biden atan beiseina chete tal ala om lo mo Mike Pence Trumpuya aphat san anti mo ti atam tamur mur hle mai mitam tak anral khelna sa kumhlui thani December ni somthum pakhat khan ka khretona hetiang mi tithin thong turchi soichuak tu masa tan hi kadu lo thin ania tunai ro chuan alo dar sarda kar masa kathucha joint congress nei huna Mike Pence din mun poimo turje hi hriain ama social na le puchiat na tam tak apung phut anga tramanena anin kar thalo angtein ansoyang ti velkha ka soiloka rinang ngeya thil alo kalta ka khan keima asoi tu ngai point karing don tamaya kain khap thuvelek lek mai ni tuna ero chuan atuinulai alo in ti film le toe nor tu mi pui awang hian anti tumte hi an thul pha ve fowa politics thil ngang ania game an khel hi tactic te po an han mang ani thei ome attorney linu tameu point na red rota apu na le midang te pu na awma gomartan president thang thei hial tura ko thunai na adil ama pen sajokin alo nol na chu apu tan thanem angai don lo emni tia lo thon na atizwala Mike Pence sami ziale Christian Tra nasataka kan lo tong try sakmek ani awangin chuti main apu aphat san don emni nge sumbokin lelam ho hian an lo tham lungoi ve tamai tin rilru ain sual viwa January ni ruk khenma chuan thudik tak kan rekher lawang mase hedizong hian ngai tu thei ani tajoke tramale Biden ate din mun chiang lo takkara joint congress meeting kai hroi tu ani na chu remchanga lain tlingjok tur apuang du mayanga tin republican lamchuan thunai na top anayani tin 12 amendment anchang choya chumilau thong chuan democrat lamchuan pension income kai hroi bak chu tiang thunai na anei lo tin electoral voter count act of 1887 antan chan boka pension lam tang lo lama inda don chuan
lau thon na wangin thin aphu vedet det thei ani nui azawak lo tuna ansoyang hian apu phatsan zongin omle ta ni se democrat ho lau thon na angkhan GOP lamin an lau thong ve thei le bok ani ma se constitution hian chuti fakin vice president nena thuneina a pe hran lo duzok lo thangta se amo phurna nasalutuk turchu aphur zawlawang Republican Senator Gomerton chutiang ti thei tura kot thuneina adil sakpo kha alo nol ani kha chuwangin vice president hian ama political zel turatana poi thei tur emo atran lolam party tana huat thalalu tuk tur ati du lo ve ve in arin omani ama hi politician hlun ania hetiang boina kara thunei tu Congress nena fingtakin mo phurna ahlan main arin omjok tichuan electiona presiding officer anina anga thulai sat takin du sakbik neilo anga omthain US Constitution 12th Amendment in President Thandan tur alo soito gola akhungjai mayanga tichuan achunga kan soito angin state tina ayo pakhat zel in thlang chuakin president chu an thlang to maidon ani hei bak chu chhut dan kan thiam to mayang chu Mike Pence thu cha in tha atimuang he thu ka zelaya thu tharber ni jan maya chua Dipok Times January ni nia Vice President Mike Pence chuan ama party senator som panile Congressman Jasom Lila in January niruk joint Congress Biden electoral vote mu anpom don lawa ando dal bur maidon ti chu Mike chuan alo welcome ti ama chief of staff Mark Short anhe natanga don ani heng Republican Senator 10 in thanna namen lawa vote ti chingpen ani zia fin fiana tanen joint Congress ma phauchua antum thupo Mike hian alo welcome bok baka America me pui maktadoi tam takin in thandan kholole ti chingpen nasat ania wanga anril ru shomna po atrom pui thu asoibok chuwangin Mike Pence hian mani hautu le mani party phatsan don anga report rang te hi thu belgian dolo hani takzat nan itrong try puisau sawangu mani lo ma tunlaya Republican Party chungkwa in phatsan na ana satawangin Pence atale zelin rin le duap an kai zelonan lalpan hena idil tlatang u Republican Senator som pani rual Ted Cruz hovin Congress ma anthu thelu turhi ane vaklo he in thanna in bumna le in than result tikholo zo vek khopa Democratic Party ho chetna hi ngoi bo puichi ziazang ani lo zia so in heng vote teaching penna report ta hi candidate panhi khat thu mai ani lo adar zawlutuk chanchin bular tham Reuters Ipsos polling alandanin America me pui za somthum pakua in kha election kha inti kholo vekna ani ti anringa Republican mi pui za somruk pasari point chu polling chu dikin anringa Democrat mi pui za som pasari zetle Independent mi pui za somthum pakhatin dik antibok tin ansoi ani in than diklo ani titu antam hle ani chu heti hian anle kha chuan ansoi zela sangkhat zariat somsari pasari khan Congress chuan chutianga in than teaching pen awm tia puna chu angai thami alwa media lamin to thuang lekin anpu sakheklo chutian hekin Congress chuan senator panga house member panga Supreme Court justice panga teruatin thubuai chingfel turin electoral commission andin tahial ani chutiang bokin tuna hian Congress hian electoral commission din venghal sela nisom chungin vote teaching penna state ta chu endik vek sela commission thilmu chua te hi abika ko special investigative session ma atulangin ron report ro se chu emergency nisom audit chu zo ani ma chuan kaini chuan January ni rukhian state buai atanga electoral vote ta hi dananga ti po nilawin danin aphut anga certify lo le ngal ani wangin kan hnol don ani he electiona dan bot chiatna nasat je hi
kan hriat phak china ala rura berani US democracy hi ain ngana lungphum chap hian rintlak lova awm to chu wangin mi puite lungoina toka tuamdam hi kan phut ani anti ani karle nilai ni jan January ni ruka US Congress a lemchanna ropui chuak tur hi engtin tak nidon mo kaini chuan leile wanlal ber hian thilti theina le thilmak ropui taknen ron chuk thato mai se kanvati em chu chu kan tong traina berpo anita e khati jung kha upa Dr. PC Biaksiama thuziak kan han chiar chua thaichin ania kan subscriber ten keimani thula khom ngai hi in bai seiti kan khria ma se engtin nge kan mizo thiamna sang nei le thirna jaw jok tak nei te hian ngai dan an nei ti hi han punjar hi kan ba in kan in hrevetlat maya Rainbow Mizo Channel clear tu ta chunga kan loma chanchin thar aron omtran beisaila thu benglu deu awm chuan video dang ron update le kan tum don nia